you. سمارت يعني ايش؟ ولا لسه بتسالني يعني ايه سمارت؟ قلت لها مش عارفه. Einstein is smart. الترجمه Ahmed Zouil is smart. يعني عبقري. No, but he thinks very well. He thinks good. His mind is great. ذكي. Thank you so much. ذكي. Yes. لو انا لقطت المعنى انجلش واديت عليه اكزامبل صح مش محتاجه اترجمه، لاني لما بترجمه بخسره. لما بترجمه وبربطه باللغه الام بخسره. طول ما انا فاهم الكلمه او فاهم الاكسبريشن او فاهم السنتنس اللي قدامي بالانجلش حتى لو مش 100%، ما دام عرفت القط المعنى يبقى الصح ان انا ابراكتس واتكلمها انجلش بالمعنى اللي وصلني. ولو التيوتر او التيتشر او whatever الشخص اللي بيصلح قدامي قال لي ان انا تمام، اتجنب الترجمه بالعربي. لان طول ما انا بترجم بالعربي ترجمه حرفيه، طول ما انا هفضل طول الوقت بفكر بالعربي. اللي يوقفني على التفكير بالعربي ان انا عارفه الانجليزي. ان انا عارفه انجلش وبراكتس انجلش واتكلمها انجلش. فاهمه، بس انا في حاجات مش عارفاها فانا كنت عايزه ابقى I understand you، انا عارفه ده، لكن الترجمه العربي مش دايما كويسه او بنسبه كبيره هي مضره. فانا I try all the time ان انا اشرح لك البورت اللي احنا بنتكلم عنه انجلش. فاقوله انجلش، فدي examples English like when I say jump, so I jump now, so when I jump you understand me. That's perfect, thank you. Very good. So smart example